Eskas Khitzil, Karuta Katia Chirishai. Nikoslana Shiruli Laheb Roshkal Chia Bain, Hokik Chirabinkili Ratin de Dios, Nashtiklak Chakrispukte Sinkili Chabile Sil, Salikatino Ekchi, Yala Inach, Walkau Chak Chirueb, Eblah Puktesim Reli Chabile Silal, Saib Chaklikutangkaan, Kuyanahkwang, Lishni Mankili Santilmish, Rabinkili Ratin de Dios, Utbichang, Naushmang Salikatino Narashti Ebalnach, Eblah Angel Salisant Iglesia, Saib Chaklikutangkaan, Sheshtiki Bakuichak, Shkebali Karabal, Sashkabali Kavadios, Banakebaan, Sheshtial Chaksheb, Chistolbal, Likatinobar, Spanakwan Chaklakeb Roshkal Chia, Banakwan, Makeb di Padre Ekchi. Maka, Dispen di Padre Ekchi, Kikwan Garin Salikate Pal Verapas, An di Kamenak Arturo, Makwan sa lechol. Kwanta na sa lechol nakikoslaut, kwanta na ika, pedyal, aban hans ben di Padre Ekchi, kikwan sa kanya, mokon, yal, nakiskanap diskangel, pues mokon nakanaw tak-awot kakwi di Dios bi nanaurehan, pero arans tiklagsak arin sa dekadiosesis, rokiket, malastiklahik, diskulpal, dikabokbal, laolah Ekchi. Utain, Bembengkwa, pues nakapanjosit siruli kakwa Dios, panakaan, tinabokoke chikangelak. Aan nabokoke lao di padres, haan nabokoke pre di obispo, aan nabokoke di santil papa, magkuangke sa rin daksaloltik di chakwal, kimke sa rin chingkat kumpatak. Kimke sa rin, mas koslag, mukod na sinchilata. Moko na kinchoyuk ta, yun ang payis ko. Di marin. Harap siya bago kikla chika kelak sa Santa Iglesia. 50 años. Kanila kawa? Kawa Mateo. Merosyan siya, rokik chika kelak arin sa Santa Iglesia. Magkamay na la Kristiyana sa tikit. Karu kwanjak simas. Kakwi lahep si Kristiyan nagkikulong kutlat, kalcha kuhik. Hanakwi ulat. Hanakwi ulat. 32. Dito chirilpal di kakomone di kakatuka kablahus kakalcha bro di kakalak. Rus komon kangelep di kakomonain. Sa stiklahik chak spukte singkili ratin di Dios, mukosah takis kon chak chokrep lah sololtik. Kau curep kau panah. Bueno, karulis kawilal matatiak eh. Mas kosnak. Iskagilal likanges habanos stiklahik kwan ang nikiamin li komon ut kwan inka bes kadit kakale bes kiushu wakin kaulak kamash kadye bes katiki waki isali lahechan lahe waki tanan di kwan kwarin masik li komon basi makin ke ulak sa choli stakin ki khakwa katiki khale manas katiki aksitya ki sul ofti perna la khebo hoblis kois penkwak ut hoblis ko os kasut trezeli kursi zeli kwakashkar San Benito aran katiki chakli kursi aran koban aran sali chab 72 An katiki chakti kursi aran lesko komon. An ko pare. An Bueno. Liska wilal. Bemekwa toanakwan. Makuangkep di Kristiyan ang kakwin ke abing krediratin ni Dios. Makuangkep di Kristiyan kaweb sholom. Kuangkep abaning ka tanajik kwaliki kamanak sa istikip chakli kakomonain. Kawuch panak sa istiklahik chakanakwan sa 1972. Ay Dios. Toka jolag chakwe sa Lichiaban. Tokma. No, sa Lichiaban sin jolag wala genau. Spanak silo di po Julio sin panuling la Roskal siya. Ting mero 100 siya.
Entonces, manchosha di Dios, yo kep de kakomonain, aban na bale ba kuila saloltih ilang ka syakwa, cekuy mat. Kau maka ko naksay siya de kakomon. Mo na bale ba kuila saloltih es kaskitsin li ses astesish chuame Saskabash puktesinkil li chabile sil manekenau. Arin sa de parroquia ni costa ng kaskulwang kwali railal. Chanchan skulmang aran chikahbom, aran chisek, aran kiche, aran Shuelia Occidente, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Aran San Cristóbal, Rey de Diócesis, Aran Baja Verapaz, Rabinal, Cubulco, Navalep la Sololtij, Sashkabash Papankili Ratil de Dios, Utsashkabash Chabilalep Shkaush Najinkate Shkanap de Kagua Jesús, Shekamsik. Sashkabadiratin di Dios. Utaran Santa Lucía se sakikip, Marin Alta Verapaz, Sas Puente Parroquia, Re el Espíritu Santo, Aran Chisek. Chekamsik kuip oship lah sololtir, Shpanahinka sherach, Shkolbal, Tiratin di Dios. Shesh alu, Tiratin di Dios, manak sestawiru na haan di tiar, aan di tiuam. Laon ako na iskaskitsin chan na lao Cristiano relem. Karu na rastiyebal. Manekenaw lilem kuitakut chipek. Karu na skol. Korek. Manarush ti bangkil, paschanchanoan di Cristiano anak Juan di siglo XXI. Ebli katsololtig di Shekauresik chak, sali 1972. Shekauresik chak chius, Sheskulupa chak viratin di Dios. Jahal mo kodaras tiebal di tohak katekista, marak laoliak padre mo kodaras tiebal ang kaus de Kakauresingkil. Kawut nach tintein es kaskitsin spanach eblach sololtijain inkas es kanap diratin di Dios ustane kesnau nach yokeb sikpal rete kamsik sashkabal diratin di Dios shesh hoy dishkik elep chirurichot kamana shoye kireli kakwa Jesus chiruli cruz reka kolpal Apanta katawirunah lishkikeleb likechach papanelilain, lishkikeleb likatsololtij, ebli padres, ebli hermanas, lishekamsik sashkabadiratin di Dios, aanain hunriyahil lika kristianil papal. Utaanain takawuk likachor sa likasanti igles. Sincherean akwal lao li kristiano, chanchan akwal uno chik. Maka naruna ke stia kak sa kumpat nako okchi chirang kachor nako pok nako shik nako sa la iglesia chanchanoli al imama na kenawro di imama peta lang tofal kuitanong sila kushik karuna skol kumpat na okchi stial chanchanan di kristiano anakwan kuish kwechek bayak maglah saloltih spok Skanap di sa iglesia. Kuis kwecheli katekista liak anak pang maglipar, spoking kachik na rasik sa di kursi. Pero liak katekista di Shekauresik chak chirasa. Pero siendo chiapa anak pang makali karo resik kopan. Rasa na nekeshik. Chirokep nekeshik. Pero Shekauresik chak di spapalep. Rikini ratin di Dios. Shekauresik chak di spapalep.
Se establi railal, se establi railal. Kamas jeli komon, padre, kaunas hatikichak, kauch banach napalikalak. Nekenaw na kalahel nekepok. Nekepretik sa swenep lak sololtih. Nekestiere nak malat santat kunes kahopal. Mokohopok to na spanul lak sololtih. Tiap alitial haan dinatawasing ke diratin di Dios. Di santil huak kues haskitsin arin maka sa hunhuak kuang krah atin re raop tesing. Ain ratin di Dios, ratin di Tuam, ratin re nak taulak sa distimah kuala kuabekiom di Dios. Apana na kuang mas kumpat na chinang di kachol. Kual kumpa na ok li kakaush. Aran salin tenamit na katiaran chikahwam na kati altu shik ayam maniketiarin di atinan. Maniketiay ka. Li altu shan chan di china chimato alta khosr na eli kiklis tial. Chan di china alkum betal. Makuala Roberto Kum. Alkum. Mas chan-chanuan ni Cristiano kamaka. Chakwet bayak lakwak panel, kasi chal sali domingo, kauch ba anak skwet Usta mo ko, usta yo, pero aran kon ke. Pero ta kwet nekepok. Pero chakui mag mo ko jogin de siapa, ya jogin de que es que le estoy dando un ejemplo, Na kwantik chanchano hunak lichina vidrio humpat no ko korek, spoek li khachor, spoek pero li se kauresik chak abebang chus, mo ko chishkunita li kauresik en sheshkujak sa akchi. Sa kasanatin na ke bichang, sa kasanatin na ke tzolek, pero banjo siya di Dios sa lichiapa ibaan, di kawa Esteban Pop, tokyocho. Tokyocho li profesor Esteban Pop. Tos que en clase sa li filosofía. Di kawa Enrique Oshom, kamchikan. Shkula kui di railal, panakan siya ispupa. Huli kawa Hermógenes, ang siya yung kalinawiru. O shibeb na siya kwanchak. O shibeb siya tikipang chakres kepa di chabi decir reb derecha sobre el tijil. Kwan ka na kwan la hebros kalchiap. Kawa Enrique Oshom. Ikaw Dios chikulok rin sa Chosha. Ikaw Hermógenes matokchocho. Matokchocho. Kamenak chik ikaw Hermógenes. Kuna chik rep di Chocho. Kawa Esteban Pop. Uthun di ras abanan shkam pero aning ka shkam khadak. Mashesh kohla chak ikaw Hermógenes ikaw Enrique Oshom, likawa Macario na kung naman ko nakter, kot likawa Esteban, masyesh ko siya nakamay na kung kutang lakpapanin. Ika. Pero lisyesh ko siya, kaure singkilep laksoroltik. Ebli padre siya tikipang sa stolpal de akchi sa likutang kaan, sa stolep nakte, stauru li ratin di Dios, sa ratino padep lah akchi, spanak sa kutangkechak di Concilio Vaticano II, stiemang kai na kanakwang naru, tesni Eli Santilmish, sa ratino padep li tenamit. Sa skabaan man Diyos di Dios, sa nakwang nakaning Eli Santilmish sa akchi. Nakapili ratin di Dios sa akchi. Nakopitsang sa akchi. Sahajik na kapili ratin di Dios. Apa nastiklar sa chokrep, kamay mo ka komonain. Castilla ut malaklating, tiyalaan. Ut mokochiruepta, chirish. Panak na ke, makakwa kaya terik, awuch panak, kumulating. Kuya na kuya ka nakatauro di ka sa Latin, menos vamos a entender el latín. Anak kuan di bancho sa Dios di Latin, nakabisa di katinopal. Siyal rahom di kachol, anak kuan kuya ka nakatauro. Siyal rahom di kachol, kuya ka nakopapang. Siyal rahom kachol, kuya to nakahlikalako, betak, yung betak, tik-tiik, so wenak.
Cholo pamili rati ni Dios sa likati no bal nakanaw na kain mo ko usta. Ebli katolol tih kyo kap di stablas edis te pali rati ni Dios ke. Haban eskas kitsen. Manjosha di Dios ebli kakomanin tok kyo kap di stabal ke changerusek angelak. Na bale bingkachik. Na bale katolol tih se kamsik. Aran Pinares, Santa María Cabón, Aran Secuamo, Santa María Cabón, Pansos, Nabadak Pishakamsik, Rabinal, Juan Julio Tzololtir, Hawa Domingo Kawek, y Domingo Rishkaba. Naxesh Kamsik, Juan Licensario, Tisantil Husaro. Spana, inka kishpab nastia de soldado, utika kishpab nastia de junchochik. Se spab de ratin de Dios. Hokane bakwa Santa Lucía, se kip, se sakip but Santa Lucía. Se ashte sidish drama. Kogyak chamil se kamsik kaninawa. Bawa Mateo Tsik, Sherabi. Let's kwa Miguel Chan. Entonces, Juan ka kuisha kamsi ka rin chok kanan, pero mag-aray sila de. Mani na atinak chirish. Chanchan na siya sa kachol, ut kung kutang. Siya skutsi ko siya balikas kwa Diyos. Kung kutang, siya skutsi ko siya balikas kitsin. Yapan na kaisat sa kachol siya kumpad. Mag-aray kakaus mo, no tenemos memoria histórica. Kahos na usal kahos sail rabinkil. Ebli kakomon di oshibain sesche merosien cha stiklag chakain. Pero merosiendo chiap mo mas kauta na. Kui chikulain toka humay chiap likwe. Nakawuk. Nikin chiapa kakwe ko ayak masyarabi. Pero mako asas kabadin sumatin, maga asas kabadin kokan. Saskaba kwa naking pili Kristiyan ke papang nikin rawok na china na kwinchol barin tawling kawidal ka kwirikin lekakwa Jesus. Nakulmang kamane ba marekwang kutang na setyapak kwang kutang na seskuy chakeero seskuy tsokats ba na sirokep ne keshik utanah kwang mare ne ke kashik eluchi Uthok ales ni kwan kesharin. Haan se kawresing kere re kubiha, re sumlak, re loonik, ut karuchik. Disantil mo si Manike panjoshi re bre solol tihon sutak. Ani re di kwan kesharin si panjosh kawa nila kabalat. Kawa Juan ut. Anis tere de kawa kunchik. Anis tere de kwa Kristan, to kwa Juan, ut kwa Mateo, pancho siya ko na siya kutsi ko diratin di Dios. Makwan ere siya okre. Makwan ko na kaya ere aris hop okre he. Mahana dis kamungkilak angel. Tihok ta kabano chirishet. Brenah kawake bakwi salipapal. Lain na sao sa inchon, sirin parep lah solol tih. Lisek angelak napal siya. Aran aku isa rin tinamit napalep lah solol tih. Cheko, rinju ko ak solol tih aku inaskwan. Anak ko rin kasi na ilok. Rin na bek, tal sa siya de rueda. Pero chiru napal siya, siya ejik angelak sa Santa Iglesia. Ut pancho siempre dis ángel la soroltij sali ka Santa Iglesia na balep de hermanas cuan ko kuip oship li padre pancho siempre dis ángel panahaan siya okchiraw paliratin di Dios sa kachor o di rush ángel jokep chiripal rikin rokikep kuip oshibak li padre kuip oshibak li hermanas pero mahit akal Mahlit akal, toko ángel ru napal chiklik ángel. Toko ángel ru de hermanas, de padre, de hermanos. Es kasretin
Ebli katsololtih napal rep kual tulanep shol kamash kapi anak kuang sa diratin di Dios. Kuang kep di shol ho hunak chinaal ika nakakaling ika na shikiluching kakwi na shpap le kawa Dios. Yal mukotjogin des dewa lak maka ismak tsaka huniro no ko makok. Tsaka hunito. Maanik ke di kuang sa rusicho ika na makok. Utkuan nakakuan di nakila oleh Kristian di spaltil kunak di kakomon. Tentos ben kuatra khil di usi Dios banungkil sa li kakomonil. Nimla sa icho le khil chokere la es kawa Mateo kawa Crisanto kawa Mateo kawa Juan kawa Crisanto. Mero siento chia. Kung jika anak kui, berjalan anak kuan saja kahona lain, kuan nakane pak sorotih, nekes kana pun nekesik sakalan sikdicut. Maka iblis pawal. Porque di kuan ispapal di kanas kanap de hal Allah na Santa Iglesia. Que kuan kunan sorotih tese, kun nakika kurik di kuan let mo ko chalta. Hingka nasnaw di karucho di stebal, sebanah mokohun nakikta. Lina mokohun nakikta di kilingka na. Malakun nakikit. Di ka na beh kakwin na siya di tukwa beh kuting ka na siya di kokaslan. Pues así es lo que hacemos con la iglesia. Cuando alguien se va de esta iglesia fundada por Cristo, cimentada en Cristo, que le confió a Pedro, se va con la madrastra. Pero cuando que va a juir de cabeza para hablar, cuando que va a ir por ship chile a catequista, nachterna que ok. Aban mesaok, nachterno que no, ajelas cuiruana Juan, nachter bisah cristian, te okchak. Cik angelak, te okchak cik sakong, panak mo ko, kokikta sa ruchichot mo serabi. Ulak kabeh, de kakomonte, sokek makikakwa Dios, anitek angelak. Hanep cik lisah, tento akuish ke badesh kulub lisah. Nasao sa inchol chirip alep, o ship de kakomonain, nakter rekok cik angelak. Aba nasao akuish sa inchol, nak nikeretan, nak nabalep lisah, tokyokep chiok. Huli ministro kwa na rin, toksa, harus siap lahat. ¿Ah? Bueno, 43, toh makichet. Mamainda inchaku. Sí, que las cuaspanel toh saje, con que las bichanel toh saje, con que las cabasinel toh saje, pues ana de sail kachol, rena takir de ka iglesia, rena ahakeku, hinka hul de iglesia, kama kwan ko chito den kamena kra kachol, chikama mo ko iglesia ta. La iglesia di nakah okeku. Kejal. Es kasketsin nimra sa ich olehil chokehel chakahulilo ali kwan kuarin. Sa skabash tin einkil limero 100 chiap diskolonik de chabilesil arin sa likakalebal chahkoal. Totihok chirish de Santa Iglesia. Di Santa Iglesia nashkuili railal nashkuli railal. Apan nakapap ako'y liratin di kakwa Jesus na kanastye, naklishkwangkil spalpain ka, tanumtak sa spen di ka iglesia. Ut nakapap na di Jesus nastye, kwang kinerikin tok sa rosohik di ruchichoch. Nakapapain. Sa skaban na di ka iglesia, kaw, chochi bekut shakshot kunelik. Li iglesia ran na Nicaragua, chochi skulbali railal. Narrao, cachol, trilpali, railali, teokep, disculpali, padre, de obispo. Pero nakapab na likakwa Jesus, kwan rikinep. Nakapab na li Jesus na ochbening grehep. Uste teokep, disculpali, railal, apan na rochbenihep, ko chanchan na likakwa Jesus, rochbenihep, kwip li solom, li teokep, li shik emaus. Raep sa chol, teokep, disculpali, railal, tiapak terah, kwar terah, lublukep, maka chikinagay kosla di Jesus kinachok tishkat pep ki ok siratin ang kilep ki ok tisholoban ki diratin di Dios siruet
Tohretal sheshkeretal na handi kakwa Jesus. Likioch bening grehe. Uche sahok sa shol. Kamana kakwe kungkutang. La iglesia era Nicaragua. Ustana Juan. Ebli kawa obispo. Choque de esculwal na pali railal. Usta ebli padre. Choque de esculwal na pali railal. Pero sa shkabali kakwa Jesucristo. Listimala kwa bekiom. Taulak kuchik sa shole binakiawa beking. Iglesia. Inkata oso. Manahana rin ang siya ni kakwa Jesus. Shkuankil shpalpal, shkuankil imaus, inkata numtak sa shwen di iglesia. Dita numtak, shkuankil, andi santil mo si Dinakiok li kakawilal, dinokos kwa klesi, utnokos takla, chispukte singkil ichabilesil. Kuikwang dirailal, kawak kachol. Nakakanap di kakangkel sa shkawa dirailal. Dikawa Jesus, ingka kiskanap iskangen ang skuli raidan. Dikawa Jesus, ingka skubek siruli cruz masyarabi. Manas skubek li Jesus siruli cruz. Li Jesus se skubek siruli cruz. Lao, kita kasta kangkil li Jesus kamanas diratin, kacapak mi dika cruz. Uti loko chiubek. Mancho shere.